Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Hadian bakaladon kajing syak takti, yaki referee haki nong kersan juga kenhon, Malki Sports Club, hadian kejele akai ke berlong haka arpu terik matau benai risau arjakat pra, halor kajing keno bau referee ulalek Shiliang, haka lempong jong ke Shillong Premier League 2018. Bat halor sakawai ru kejingja syak takti ki referee haka waipat kejele akai ke berlong haki kendiat teo balala, haki nong kersan jong ke kenhon Tendring Sports Club. Halor keju kejing keno haka lempong jong ke third division. Nadu henin kesngi ke arpulai terik mentau benai risau arja kat pra. Ki referee bat ki assistant referee ki bapenya ki lempong ilakai hakimadan ki badan hapok madan polo Shillong. Ki lapelong da kejing dang blamayong. Kom kadang ban penpau kejing persak jor ye kene kejing thombor ki reu pai ba ye ki referee halor kejing keno balale Shiliang hakinu kinu kejing ilakai. Kini kiri referee kini ki brio kemot kamesti kadon ben tang ba long ban hacu benda kin takti kin shot kini kamu mana accept kan PE kini kelas match kau ka Malki bat mana cik ru ni sutu ni referee ni long perfect mo ni thaj ni jeram namar ka incident ka bangi hapan ai ka motong apo gi second te kun kini gija ka football han rei hadu mana cing da poi ta ban shot ki referee ka bamla ban kam tam ni team ka baram kim tu accept hi ya ka baru referee ai ka decision kata ki kena baik na referee ne ka referee bagi le mengiram kata ki experience ki ting ba na ki baram ba PE mengideng gitu ki bayang ni balai ni perpau kecing susi di sulam ya tu referee ba sia shot tu singi ti ta rau gi la rai ban deng itu bayang kan kung ka dak bang sia bang PE kecing susi halor tu keting cia na ka liang chunga tangawai hingan ong ba ki pilias kamtam ki demetip ketika football haga football kadon dek bon ki baca haba ki di bendoni ka takam sim kum ki piliar kan ka sporting spirit bing amo ki di bendoni ka ta ki di ba accept nomor ka team kadon be ka baram ka bacok komot ki di ban haba accept ya kum gitaru kan tada kim sutu ikini barak komot kin jari ban haga football kan te ki supporter su ong pi ba ki di mentip mo ka football ni ki referee ile ban penking ni kwa up to the standard ta ka kwa i ka jing trilang kan nak liang cuki baik baru, jadi kayak baca madan kan klub tamaran game day benda thap ani show style pemak nak accept kan. Bawai kanu kunu ke team ni ki supporters si jung tu ke team ki ba kata akti kan free kan ke punishment. System. Kata ka song pada ka ki organizer kan ban simi ka action. Nak lihat cungi ki free halong tu ni jatuh sini le dapat report. Ko macam ni ka song pada ka Shillong Sport pada bakan simi ka rai. Haka tim national level ngidon ki referee asosol ki bapet ki referee ti uni referee ai ka report ka performance chong ki referee gen ada lap bagi referee ki le gini ki technical mistake mo technical mistake banyong ki lap banduk panel tu kini mi se kuma ai ki lap banduk ka ai